Antu baria baturagana mawathe kuma gicigo bunge kia Igembe Central ni batirimene kienine kia maili 3 guchwa timu iria ikabarungamira kirinkindano ya icigo bionthe kiri michetho iria irigiri kuthithika kienine gia kinoru tariki 28 cia mweri ujuju. Marion Karugi no kari kiri muchemanio juju katumenyithie nkuruki. Rwiro rwantu ba mawathe matinda ya usindana misetho mwanya mwanya yara ya kubwithikite kiane kia maili 3 ya gicio mbunge kia Igembe Central utara baraba karungamira gicio mbunge kiri matinda ya antu ba mawathe yara ya kethwa yari tariki 28 kianine kia kinoru mutindwa yarungamiri ni thirikari ya kaunti ya Meru. Batongeretwe ni mwerekeri wa mawathe gicio ni mbunge kiri Njina Kamengele ni basokete nkatho no ntu bakwewa kanya ya antu bangi kinyabo kuonania yewa bira murungu abatharimete nabio. Asiari baba ingi bareketi kuithana bo bateko minyana bo bomba kwitha bena talent mwanya lakini ntukweru are nonto Meru County are tukinyethetie tukilwele kirotero eto MCA to wakira Ng'ondu, MCA wa Njia na MCA wa Kangeta na MCA wa Thiroroyene amwe na wa Igembe East bondi bareketie kuto promote ntukweru are kenda tutumba turiana beto bomba kwitha bena masindano mwanya mwanya nkiromba rekwa wandi MCAs bato support kuma wandi ekethresethe to nonto riu tuonera tutsethe sub county yonthe re jumla nonto tutathithĩtie practice pa wandi bo nonto ringi tutona ndene ya eneo yetu nonto bo bana ibo tuwiritwe nonto tuona saindi ringi njetia ni enjoyment lakini ruaye jo tukinyilo amusi ana bena talent mianya kwiba kuiria kwiba kuthungutha mucerecero kwiba wikia matumo tubatorieni bawate talanta cio na baikumirie buo twandike inyanto bakiura ciana baingila kinya nyumba nikenda bakaritwa nyumba yu ikenda bakamena utetheka ngabana yetu na bindi na baotwe aina nyonto cineria cio onge kinya le mafu ya ba itoriete miaka mindiri na tutatura kianine tukira watu ina misetho lakini ria mama arejere arawire ana bonde ni omwe na kire bara bombete osinda misetho neje ombete Ezekiel Mnene na ini baire number 1 ke gundi geto kya mone musetho yako masuka onto ya oni ndre Sofia mpire maanda number 1 nte wisinko muntu ngasindra ende oni biranda wererwe muno ikona buranto bamatokete bene nyasuma kwe bene nyawirosea nangara bana beto iboya bayetariria thina nkabo bakulukira ni batumite romba kiri thirikari ya kaunti ya Meru kwithero bakibangirwa ntukuyo ya misetho mwaka nikenda bombo kuriye wabio orira aciari barabati nana ya baba kurwa ubatura cia werune nikenda bombo tethuka tukiara si ukweli tukulukira challenges nyingi ana bau ni bathulumairwa lakini tuka support nonto atongoria betu ibatuikaira njeki inare ana betu bona mateso na umathakene ibatu support mwanka tueta court kinya mpara yongo bauririe bia kuria bia baria titho twina thina no babia kuria boyele ruarete go yantuku area sport kana area misetho ni thiro ri ntuku ya setwa thirikari eturai o tiru are yake okia kwethira wana uramerete na mwana mucie ndaromba rire otorio monoku na kinya mwethira kwena muntu munene na kwena barabombo mo support mucie kinyabo ibakikisha muntu wotora kienine. George Kebiti ni ward administrator wa Kirang'ondu na kinya nto aba kuona michetho iba kuwiru iba kuri na ntetu yira twire nonto itireni ikari akaitendelea na kwetu lakini nonto bwa support iraba ene okumakinga bana wetu na kimichetho raba etete kubwithia kinoru iba wiritwe nonto bena that support. Reportera Weru TV kiani kia maili 3 Igembe Central mbeta wa Marion Karugi wa Kenywa.